Ni by'agaciro kuba mukomeje kubana natwe hano kuri HPTV Rwanda no tubagezaho ibiganiro byiza birimo n'amakuru agezweho mu masaha atandukanye y'umunsi. Nitwa Ruben Masengesho, ngarutse nje kubagezaho amakuru agezweho muri ano masaha. Ndazobabwira ko mu karere ka Kamonyi hari andi makuru yamenyekanye ku bantu bane batawe muri yombi bakekwaho kwica umuntu, naho mu karere ka Rutsiro arakekwaho gusambanya umwana amushukishije biswi, naho RIB kandi ngo yaburiye abamamaza imiti irimo n'iy'inyatsi ndetse n'abajyana abantu mu mahanga. Muri Pakistan ubwo ni hanze y'u Rwanda, turaza kubabwira ko Pakistan yishe abantu 29 muri Afghanistan, kandi ndaza kubabwira ko Trump yatangaje umuhuro na Iran muri Qatar. Iran ibyamaganira kure. Izo nizo ngingo nkuru tugiye kwibandaho cyangwa tugiye kwakira amakuru yacu, reka mu mwanya muto tuze tuyarambura. Ni munyemere tutangiye mu karere ka Kamonyi tubabwire ko hari andi makuru yamenyekanye ku bantu bane batawe muri yombi bakekwaho kwica umuntu. Abantu bane bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rwa Ndorimana Jean d'Amour bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Musambira nyuma y'uko habonetse umurambo w'uwo mugabo kuwa mbere tariki 29 Kamena 2026 ujyanye mu muferege w'umuhanda wa kaburimbo ufite ibikomere ku mutwe bituma bakeka ko yaba yishwe. Abaturage batuye mu mudugudu wa Kamayanja akagari ka Karengera umurenge wa Musambira ni mu karere ka Kamonyi bavuga ko mu gitondo aribwo amakuru y'urwo rupfu yamenyekanye. Umurambo wa Ndorimana Jean d'Amour uryamye mu muferege w'umuhanda wa kaburimbo ufite ibikomere ku mutwe. Nyakwigendera wari umaze iminsi mike yimukiye muri kano gace yabonywe n'abakora irondo ry'umwuga mu gitondo cyo 29 Kamena 2026 bahita batabaza inzego z'umutekano nyuma yo gusanga yamaze kwitaba Imana. Abaturage bavuga ko buryo bamusanze bugaragaza ko ashobora kuba yagiriwe nabi nyuma y'uko umurambo we bawusanganye ibikomere ku mutwe. Nsabimana Evariste umwe mu baturage yavuze ko bageze aho umurambo baruri basanga nyakwigendera afite ibikomere ku mutwe yamaze gupfa. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Hassan Kamanzi avuga ko hari abagabo bane bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rw'uyu Ndorimana Jean d'Amour. Yagize ati polisi yafashe abagabo bane bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Musambira mu giperereza cyangwa se ubugenzacyaha bwatangiye iperereza. Akomeza avuga ko umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya Remera Rukoma gukorerwa isuzuma, hanaboneraho kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera no gusaba abaturage kwirinda ibyaha. Amakuru atangwa n'abaturage n'umuryango wa nyakwigendera avuga ko bamubonye bwa nyuma ku cyumweru hagana saa 8 z'amanywa, nyuma yongeye kugaruka iwe. Umugore nawe yasabye ko hakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane icyateye urupfu rw'uyu mugabo we, kandi uwaba yabigizemo uruhare akabihanirwa byemewe n'amategeko. Dukomereze mu karere ka Rutsiro tubwire ko muri aka karere hari ukekwaho gusambanya umwana amushukishije biswi. Umusore wo mu kagari ka Muyira ni mu murenge wa Manihira mu karere ka Rutsiro yatawe muri yombi akekwaho gusambanya umwana w'imyaka 15 amushukishije biswi. Ibyabaye kwa 28 Kamena 2026 ahagana saa 2:30 z'umugoroba. Amakuru avuga ko uyu musore yahamagaye uwo mwana baturanye kuri telefone ngo aze amubwire, maze aragenda. Bivugwa ko uwo mwana akimara kuhagera yahise amuha biswi maze amusambanyiriza mu gihuru. Nyuma uyu mwana yaje kugera iwabo ahita abwira se, maze nawe ahita abibwira inzego z'ibanze n'irondo. Uwo musore atabwa muri yombi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Manihira Ukwishaka Titiye yemeje ko uyu musore yamaze gutabwa muri yombi kandi ko umwana wahohotewe ari guhabwa ubufasha buteganywa. Yavuze ko bamwohereje ku kigo nderabuzima cya Rutsiro nacyo kimwohereza ku bitaro bya Murunda kugira ngo akurikiranwe bamuhe ubufasha. Uyu musore watawe muri yombi yahise ajyanwa kuri RIB sitasiyo ya Rusebeya. Dukomereze kuri inkuru ivuga yuko RIB yaburiye abamamaza imiti irimo n'inyatsi ndetse n'abajyana abantu mu mahanga. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsiyeri yaburiye abantu bamamaza ibikorwa by'abakora ubwambuzi bushukana, avuga ko abazabirengaho bazabihanirwa hakurikijwe amategeko. Dr Murangira yaburiye ibitangazamakuru by'abamare ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bamamaza abantu bashaka gucucura abaturage. Yagize ati hari imvugo abakoresha imbuga nkoranyambaga bakoresha ngo
kwitereka bakamamaza bagahamagara abantu ngo baze ngo hari abantu bavuye ahangaha bagiye kubafasha kubajyana muri Canada no muri Amerika. Ni umuntu ukurikirwa n'abantu benshi cyane barenga ibihumbi magana, mu gitondo ukajya kubona abantu buzuye ahantu. Si ibyo gusa kuko yanaburiye abamamaza imiti itandukanye bavuga ko bavura indwara zitandukanye, harimo inyatsi, batanga ngo umuti w'ubukire, umuti w'urukundo, ko nabo ibyo bakora bitemewe n'amategeko yaba ababyamamaza ndetse n'ababaha urubuga. Yakomeje avuga ko ibyo baba bakora bibangamiye ituze rya rubanda kuko baba bakoresha ubwisanzure bwabo mu buryo buyobya abaturage. Dr Murangira yongeyeho ko abazabirengaho bazabihanirwa hakurikijwe amategeko kuko baburiwe kenshi n'inzego zitandukanye, ariko ko hari bamwe bakomeje kwinangira. Uyu muburo uje nyuma y'aho hamaze igihe humvikana abantu bamamaza imiti irimo n'ivugwa ko itera imbaraga mu gihe cyo gutera akabariro, n'ivura ubumuga n'uburemba n'indi myinshi. Dukomereze hanze Rwanda tubabwire ko muri Pakistan yishe abantu 29 muri Afghanistan. Pakistan yemeje ko yagabye ibitero bya gisirikare ku mupaka wa Afghanistan bihitana abantu 29 barimo n'abitwaje intwaro nyuma y'umunsi umwe abarwanyi bivugwa ko ari aba Afghanistan bagabye ibitero mu mujyi wa Karachi bigahitana abasirikare 3. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga, Minisitiri w'itangazamakuru muri Pakistan Trare yavuze ko icyo gikorwa cya gisirikare cyabaye mu rwego rwo gusubiza ibitero byinshi byagabwe n'imitwe yitwaje intwaro mu bice bitandukanye by'igihugu. Trare yavuze ko ibitero byagabwe mu buryo bwihariye byasenye ibirindiro 3 biherereye mu ntara za Pakitiya, Pakitaka na Kunari. Asobanura ko izo ari intara ziri burasirazuba bwa Afghanistan. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'abatalibani muri Afghanistan Hamdulahi Fatrat yavuze ko ibyo bitero bya Pakistan byahitanye nibura abasivili 36 mu gihe abanje 33 byabakomerekeje. Mu myaka ishize Pakistan yakomeje kwibasirwa n'ibitero byibasiye bikomeye polisi n'inzego z'umutekano, ndetse abayobozi ba Pakistan bashinja Afghanistan gushyigikira umutwe wa Pakistan Taliban uzwi ku izina rya TTP n'indi mitwe bifatanyije kuba ariyo nyirabayazana w'ibitero bagabwaho. Pakistan Taliban ni umutwe witwaje intwaro utandukanye n'abatalibani bayobora Afghanistan, nubwo iyo mitwe yombi ari inshuti kandi ikorana bya hafi. Kuva muri Gashyantare 2026 abantu barirwa mu magana biciwe mu mirwano yabereye ku mipaka y'ibihugu byombi, ariko inshuro nyinshi hagiye habaho ibiganiro by'amahoro, ariko byose byananiwe kugera ku masezerano arambye yo guhagarika imirwano. Dusoreze ku ntambara y'Amerika na Iran tubabwire ko Trump yatangaje umuhuro na Iran muri Qatar. Iran byamaganira kure. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko intumwa z'igihugu cye zigomba guhurira mu biganiro n'iza Iran muri Qatar, mu biganiro bigamije kugera ku masezerano ya nyuma, ariko Iran byamaganira kure. Nyuma y'uko impande zombi zishyize umukono ku masezerano y'ibanze kwa 17 Kamena 2026, biteganijwe ko hazakomeza kubaho ibiganiro bigamije kugera ku masezerano ya nyuma mu gihe cy'agahenge k'iminsi 60 kafashwe. Trump abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze yatangaje ko hari ibiganiro bya tekinike na Iran bigomba kubera muri Qatar, ariko abayobozi ba Iran babyamaganira kure. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije wa Iran Kazem yavuze ko nta biganiro bya tekinike hagati ya Iran na Amerika biteganijwe muri iki cyumweru, anyomoza byatangajwe na Trump. Icyakora yemeje ko hari ibiganiro Iran ikomeje kugirana na Qatar kandi bigikomeje bigamije kwibanda kuri gahunda ya Iran y'ingufu za nucleaire, ariko kubera umwuka mubi ukomeje kwiyongera by'umwihariko mu muhora wa Hormuz, iki kibazo nicyo cyashyizwe imbere kugira ngo hagabanywe umwuka w'intambara muri aka gace. Impande zombi zikomeje kutumvikana ku mikorere y'ingendo mu muhora Hormuz. Iran ivuga ko uko byagenda kose izakomeza kugenzura inzira ya Hormuz, aho ivuga ko uburenganzira bwo kugenzura ibuhabwa
n'amasezerano y'ubwumvikane impande zombi ziherutse gusinyana. Ku ruhande rwa Amerika yo ivuga ko Iran idakwiye kugenzura umuhora Hormuz kandi ko amato yose akwiye gukomeza kuwunyuramo mu bwisanzure nta gihugu na kimwe kihagenzura. Ku cyumweru tariki ya 28 Kamena 2026 impande zombi zagabanyeho ibitero bya gisirikare, buri ruhande rushinja urundi kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano nk'uko byatangajwe n'igisirikare cya Amerika gishinzwe ibikorwa byo mu burasirazuba bwo hagati CENTCOM. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagabye ibitero bishya ku butaka bwa Iran mu rwego rwo kwihorera ku gitero cya drone cyari cyagabwe ku bwato butwara ibicuruzwa bwanditse ku gihugu cya Panama bwibasiwe mu muhora wa Hormuz. Umwe mu bayobozi bo muri Amerika utifuje ko amazina ye atangazwa mu masaha yatambutse yatangaje ko Amerika na Iran byemeranyije guhagarika imirwano yari imaze iminsi ibera mu kigobe cy'Abarabu no mu burasirazuba bwo hagati muri rusange, banemeranya gusubira mu biganiro bigamije gukemura ihangana rimaze iminsi ribera mu muhora Hormuz, ariko Iran ihakana aya makuru. Ni naha dusoje amakuru yaragezweho muri aya masaha. Tubashimira ko mukomeje kubana natwe. Nitwa Ruben Masengesho, mugire umunsi mwiza, muhahe muronke.